LAAWOL KISAL ko LAAWOL peewal e ɓantal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yunadi maulana يوم القيامة قائلا لمن الملك اليوم ثم يجيب جل وعلا على نفسه قائلا لله الواحد القهار نشهد جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم أن يقول كل نفس نفسي نفسي. أما بعد، فأيها الأحبة، فكلمتي مع حضراتكم في هذه الدقائق المعدودة بإذن الله تعالى سوف يدور حول من أهم الموضوعات التي لا نلقي لها بالا ولها فضائل جمة لا تعد ولا تحصى، ألا وهو الموضوع من أحكام السلام الذي بين المسلم وأخيه المسلم. للسلام فضائل عظيمة، فإن من شعائر الإسلام العظيمة شعيرة السلام التي حسدنا عليها كما قال الحبيب المصطفى صلوات الله عليه، قال: ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين. قولك لأخيه السلام عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هناك شيء أفضل، ليس هناك شيء أعظم مما حسدنا عليه اليهود أكثر مما حسدونا عليه من ناحية السلام والتأمين وراء الإمام. ولكن للأسف غفل أو تغافل عنه كثير من الناس وجعلوها خاصا للمعرفة والأصحاب وتركوا قوله صلى الله عليه وسلم: وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه الإمام البخاري. السلام بين المسلم وأخيه المسلم، عرفته أو لم تعرفه. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان لا يسلم المسلم على أخيه المسلم إلا إذا كان بينهما معرفة. فهذه من علامات الساعة الصغرى. musibe julbe tedduɓe ko yewtere raɓɓiɗude nde juutata ko tawata ko mawdu tawata hara hay buyno weltitindi e makko ko wonnu wonɗum ko salminago, salmonirgol hakkunde yimɓe no tawa e mandeji l'islam. nde laaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe maaki wo ala hay e hunde ko alyahuda ɓen añiri julɓe ɓuri piiji ɗiɗi ko ɓe yiyata kon hine waɗidira hakkundeji meɗen assalamu aleykum e ko wiyeten kon amina ɓaawo imamon so gayni janngol fatiha. ɓe maaki noon wo kono haray no yurmi moƴƴa buyi wedditiki e muɗum. gooto hannde kadi hiwrota ko goɗɗo sinamo wanniniri. ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde ɓe hewtuno madina ko ɓe maakuno ko afsu salam, wo sakite salminago, wa atimu ta'am, wo ñammine ñaameto, wa sallu billayli wannasu niyam tadkhulul jannata bisalam. ɓay ɓe hewti madina ko ɓe adi noddugol ko fi ɗum ɗo wo sakite salminagoji hakkundeji moɗon. wosi ɗum ɗon feƴƴi ñammine ñamete, wosi ɗum ɗon feƴƴi hande kadi juule jemma hara fof hino ɗaani on naatoyay aljanna hara fof hino wedditi. yo Allah hokku en aljanna. wa tuqri'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. rawahu al-imam al-bukhari. ولكن لا أجب فقد قال صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وفي رواية من أشراط الساعة السلام للمعرفة. كما قلت آنفا من أشراط الساعة الصغرى
السلام لا يكون إلا بين اثنين وبينهما تعارف. حتى داخل المسجد لما أريد أن أدخل أو أخرج أدور وأصف يمينا وشمالا أمامي وخلفي، وأصف لو عرفت هذا الشخص آتي إليه وأقول له السلام عليكم، وإن كنت لا أعرفه أمشي كأني لم أره. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا والعياذ بالله، وما ذلك إلا حرمانا وبخلا والعياذ بالله. إذا رأيت أخيك المسلم ولم تسلم عليه فقد حرمت نفسك من ثواب جمة سوف نذكرها إن شاء الله بعد قليل. ودون دون يوغل جلو رونكو مهيورade نواي وساري يتوي دونغال مبودي هنوالي harako okkitirteɗi fi sabilillah ronka ƴettugol ɗum no yaada e muɗum. wo ala wuddan ko wiyete guddan ɓuri yiwgol julɗo ronka innugol wassalamu aleykum. faqad qala annabi sallallahu alayhi wa sallam, isma'u ma'i hadha alhadis: abkhalu nnas ala sighati tafdil, abkhalu nnas allazi yabkhalu bisalam. abkhalu nnas allazi yabkhalu bisalam. ɓurna ɗon ɓe maaki ko ɓuri wuddude e yimɓe ɓen fof ko on wuddirayɗo salminago. yiya julɗo musidɗo ma ronkamo hiwrade, yimɓe ɓen fof simoɓidirama wonko an ɓuri wuddude. al'ana uridu an nahkuma ala salam. fama hukmu salam? fard aw wajib aw sunna aw mustahab aw makruh. hukmu salam sunnatun muakkadatun wa radduhu wajib. السلام قولك لأخيك السلام عليكم فسنة مؤكدة. أما الرد فواجب على المسلم عليه أن يرد السلام. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا هيتم بتحية فهيوا بأحسن منها أو ردوها. جونو كوندو وني ياور سلمينانغو ko sunna kako wajibi kako ko honɗum ɓe maaki wo salmingol goɗɗo ko sunna tentinaɗo. amma ruttugol ngol salminago ngon ko wajibi koko waɗɗi, sabu allah daali ka deftere makko: wa iza huyitum, si on hiwrorama ɓe tahiyyati hiwrango, fa hayyu bi ahsana minha, rutte ko ɓuri moƴƴude no hiwrora ɗon non, aw rudduha, ma jonni to yeri ko jonna ɗon kon. قيل للإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، سأله سائل قائلا: يا إمام، ما تقول في رجل مر بقوم فسلم عليهم فلم يجيبوا؟ سأل سائل إمامنا أحمد بن حنبل: ما حكم الرجل الذي يمر بقوم بجماعة ويلقي عليهم السلام والقوم لا يردون عليه؟ فقال الإمام قائلا: يسرع في خطاه لكي لا تلحقه اللعنة مع القوم. سبحان الله. يسرع بمعنى يمشي بسرعة حتى لا يلأن مع القوم الذين لم يردوا السلام. إمام أحمد بن حنبل كان كون إمام أهل السنة والجماعة. goɗɗo lanni mo ñeene imam ko honɗum woni ñawore neɗɗo, ko honno neɗɗo gerdata o ara o tawa yimɓe o hiwroɓe ɓe ronka jaabitade mo. imami ma ahmad ɓe maaki wo hiwri ɗon ko yo gundu heña o doga, o iwa ɗon heña fii kuddi tippotoni nin e hoore ɓen yimɓe hiwraɓe ɓe sali ruttude wata kuddi nin hawro e makko. oɗo ko ɗum ɗo woni imam ahmad woni ko yewti e ɗum ɗo. sa tawi goɗɗo ko ya waɗanmo salam, assalamu aleykum. si ɗum ɗon feƴƴi noon hande kadi wattoyo yeeso toon kala e haalaji ɗi wattotomi. o wi wo assalamu ma'anahu alaykumul amanu wassalamatu min Allah. hadihi ma'ana qawluka assalamu aleykum, bimana alaykum al amana wa alaykum assalama min Allahi azza wa jalla. wassalamu ismun min asma'illah kama qala ta'ala: almalikul quddusu salam. wo salminago ko wiyete salam. goɗɗo inni assalamu aleykum o tori yo hoolare e jam e kisiye wonu e hoore moɗon. ala du'a ɓurɗo moƴƴude oɗo: mi torike allah yo waɗu jam o waɗa kisiye e hoolare e hoore moɗon.
wonon ko wiyete assalam ko inde jeyaɗum e inde Allah subhanahu wa ta'ala o yewtuɗum e suratul hashr almalikul quddus assalam ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو السلام إن الله هو السلام أريك لي في الله مفلل عبد الله بن مسعود يرمي أن الله وني مكة وإنما نلا صلى الله عليه وسلم ماكي والله ديكو كانكو وني هسدون وكانكو وني هسدون. أيها الأحبة بعض فضائل السلام للسلام فضائل جمة لا تعد ولا تحصى نذكر بعضا منها. أولا امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم ɓure non joni ko woni e salminago hino ɗuuɗi e wata moftude ɗe e wata wolde ɗi fof majji wonon ara non kun e ɓure ko salminago jogi wondema haray a ñentini sunna ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ثانيا من فضائل السلام سبب لدخول الجنة بالسلام. قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. no tawa kadi e ɓure ko salminago jogi wonay sabu ko naadi on tigi aljanna. hiɗa bugi goɗɗo salminago tum hiɗa hiwri goɗɗo no wona sabu ko okkuma aljanna. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo ko onon yo yimɓe sakite salminago ñamminon ñamete juulon jemma hara yimɓe ɓen fof hino ɗaani on naatoyay aljanna wondude e kisiya. ثالثا من فضائل السلام سبب للخروج من البخل. قال عليه الصلاة والسلام أبخل الناس الذي يبخل بالسلام. salminago kadi no yaltina goɗɗo e ko wiyete kon guddam sabu ɓurnaɗo maaki ko ɓuri wuddude e yimɓe ɓen fof ko wuddirɗo ko wiyete salminago. rabi'an min fadaili salam mujibun lil maghfira li qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam inna mujibati l maghfira bazlu salam wa husnul kalam. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki ande kadi wonde ma salminago hino waɗɗinana on tigi yaafeede bakkato sabu ɓurnaɗo ɓe maaki ko waɗɗinanta goɗɗo yaafeede no tawa e muɗum sakitugol salminago wa husnul kalam e moƴƴugol yewtere. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki e hadis goo man kana yuminu billah wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. kala e moɗon laatiɗo hiɗo gomɗini allah gomɗini ñalande sakkitinde yo wowlu ko moƴƴi si wona ɗum haray o deƴƴa. allah subhanahu wa taala mo daali ka deftere makko wa qulu linnasi husna wowlane yimɓe ɓen ko moƴƴi sa wownanta yimɓe ɓen ko moƴƴi haray ko a jogo ɗengal ma ngal. khamisan min fadaili salam sababu l ulfi walmahabbati bayna almuslimin. assalam yakunu sababan للألف والمودة والمحبة بين المسلمين وغير المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله قال أفسوا السلام بينكم. ɓurnaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki no tawa e ɓure salminango no wona sabu ko yimɓe yiɗidiri addi giggolji e yurmede hakkundeji maɓɓe. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki ene on accatami yeeto on e hunde tawata si on waɗide on yiɗidiray giggol wonay hakkundeji moɗon sahabaɓe ɓeyni o nelaɗo yeeto men on say ɓurnaɗon ɓe maaki sakite salminagoji hakkundeji moɗon. wa min fadaili salam aidan kazalik ayuha al ahibba annahu min huquqi muslim ala al muslim min haqqi al muslim ala al muslim aidan ست كما جاء في الحديث وفي رواية أخرى 5. أولا إذا لقيته فسلم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6 وذكر منها إذا لقيته فسلم عليه. نتوى حق جل هور جل مسلم مكو سيون فتي ما أتويمو هريكو يا هيورمو
ko ɗum ɗo hara e jonitimo haqqe makko sa salike mo hiwrade hara e yaadi e haqqe makko ko wiyete noon haqqe ko hunde tawata sa jonnitari lanka aduna ɗo a feƴƴoyta yawmal qiyamati mi hettari ko ɗum wiyete haqqe sabiyan ayuha alahibba min fadaili salam husulu salamata fi dunya wal akhira qala annabi sallallahu alayhi wa sallam afsu salama taslimu afsu salama taslimu yakunu alayka salama fi dunya wal akhira kama qala annabi sallallahu alayhi wa sallam jeɗɗiyon e ɓure salminago wonde ma a hisay aduna ɗo hisoya kadi yawmal qiyama sabu ko sakitata salminago kon ala man arafta wa man lam tarif e on mo anduɗa e on mo a anda kadi thaminan ayuha alahibba ihyaun li sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam man ahya sunnati faka annama ahyani nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki ɗo tawa e ɓure salminago kadi ko wurnitugol sunna jiyaɗo e sunnaji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki kala on wurnituɗo sunna an on no fota wasi tawi ko min tigi woni ko o wurnite yo Allah waɗi en wurniteɓe sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tasiyan ayuha alahibba husulul uluwi warrifati yawma alqiyama wa kadhalika fi dunya qala annabi sallallahu alayhi wa sallam afsu salama ta'alu nelaɗo maki wo sakite salminago so sakiti salminago ɗum ɓeyday on darja ɓantay fi moɗon kadi ka aduna ɗo ɓanta fi moɗon kadi yawmal qiyama ashiran wa akhiran ayuha alahibba fa ifsa'u salam sababun lidukhuli ljannati walmahabba qala annabi sallallahu alayhi wa sallam la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afsu salama bainakum aw kama qala alayhi salatu wassalam be maki kadi sakitugol salminago no wona sabu ko hokki goddo aljanna no wona kadi sabu giggol hakkuneji moɗo ɓurnaɗo ɓe maki on natata aljanna ha gomɗi non on gomɗinta kadi ha tuma nde yiɗidirɗon ene on accata mi yeeto on hunde son waɗi nden hunde ɗon on yiɗidiray ko won ɗum woni nden hunde ko sakitugol salminago hakkuneji moɗon no tawa e muɗum no natore muɗum kadi kaɓe maki tahaddu tahabbu neldidire so neldidiri tun kadi haray o yiɗidiray ayuha alahibba min sunani salami wa adabihi lissalami sunanun wa adabu nazkuru ba'da minha haray nongo salminago no jogi sunnaji no jogi kadi neediji no on tigi hani salminirde kadi hara kono ɓurnaɗo salminirno noon awalan rafu saut ko townugol hito ngon sa salminay goɗɗo ko ya townu hito ngon assalamu aleykum hara o nanay moƴƴa wa saniyan an yati bisalami kamila nde o addata kadi siiha salminago ngo hara no tilmi tis hara nano goɗɗo salminirta goɗɗo salamu aleykum la an taqula lahu assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh hadihi hiya siiha bi akmali salisan an takuna anta albadi nde wonata kadi hara ko an woni fuɗɗotoɗo salminago ngon ɗum no tawa e sunnaji salminago ngon rabian indal qudumi wal insiraf sa ari a tawi yimɓe ɓen ko ya salminɓe sa fokkiti kadi ruttagol kadi ko ya salminɓe kadi wa khamisan ayuha alahibba min sunani salam an yarudda kama sullima alayhi aw yazid nde ruttirta salminago ngon wano salminiraɗa non ma ɗum ɓeyda e hoore ko salminaɗa non wano allah subhanahu wa taala on daali ka deftere makko iza huyyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha si on tiginima assalamu aleykum innamo wa aleykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh ko ɗo woni bi ahsani minha aw rudduha ma rutta yerko addamma kon so ini assalamu aleykum inna wa aleykum assalam on ɗo ɓuri e raɓɓirude sadisan min sunani salami wa adabihi an yarudda bil fawr ko nde on tigi ruttata salminago gon kisan so salminama na yo salmine ɗon o jooɗo ha neeɓa hara o dañi ko ya salminima kon hara hay hunde ala ko sakkimo kadi o ronka ruttugol salminago sabiyan an yabda bisalami qabla sual qala annabi sallallahu alayhi wa sallam
السلام قبل السؤال فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام يدي كدي كون أنتي أدورت هيورا غولما ko adi o landade ma goddum wo kala on adorando on landa gollon ko adi o hiwrade on wo haray wata on jabuma ثانيا إعادة السلام إن فرق بينهما ولو شيئا يسيرا مثلا سلمت عليك داخل المسجد ثم خرجت ورجعت فعلي أيضا أن أسلم عليك من سنن السلام de goddo filli noto salminago gon si tawi mi naati ɗo joni min ni on assalamu aleykum mi yalti ka yaasi mi artoyi kadi ɗo tawa e sunnaji ɗen kadi yomi salmi on kadi ko ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki tasi'an an yusallima arrakibu ala almashi nde salminta kadi neɗɗo waɗɗiɗo on e hoore seppowo on an wonɗo e hoore oto ma hoore mbaɓɓateeri ko an haani hiwrade yimɓe wonɓe seppude ɓen walqa'id walmashi ala alqa'id de on tigi kadi wonɗo e seppude on kadi ko kanko waɗɗi hiwragol yimɓe jooɗiɓe ɓen kadi wa an yusallima alqalilu ala alkathir yimɓe fanɗuɓe ɓen kadi ko kamɓe haani hiwrade yimɓe ɓurɓe ɗuuɗude ɓen kadi wa an yusallima alsahiru ala alkabir nde payi kunkun kadi hiwroto mawɗo on kadi ɗum ɗono tawa e sunnaji ɗin e neediji ɗin kadi ashiran min sunani salami wa adabihi assalamu inda dukhuli lmanzil nde on tigi salminta kadi simo natude ka galle makko sa hewtiɗa natude ka suuduma hay si tawi woɓɓe hino ton innaɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu ɓe hiwrito ha gasa si tawi noon naata si tawi noon goto ala ton hara ko an sottinati inna assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin kisiye woni amen woni kadi e dendagal jiyaɓe allah ɓen fappo wonɓe nder gaaɓe si tawi ko suudu julɗo haray toujours jiyaɓe allah hino e nder suudu ndun kadi hadi ashara assalamu ala al ahli an tusallima ala iyalik qabla addukhuli walaw kana ma'aka almiftah ثاني أثر ومن آداب السلام أيضا السلام على الصبيان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان hiwragol kadi payi koye kadi sa yi wonde fayɓe ɓen hara ko an ari tawiɓe hiɓe sera to accita golle maɗe yiya ha hiwroɗaɓe ɗum ɗon ɓeydanayɓe wondema kamɓe kadi hiɓe hitti waɗay giggol hakkude ma an e maɓɓe ko tedduɗa wono kay ko tedduɗa assalamu alal musallin hiwragol kadi wonɓe juulude alal musallin sallama al ansaru ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa basata kaffayhi أو يؤخره إلى بعد السلام فيرده عليه ستاي غدو كادي وناتي تاي هارا هيدو جولede no tawa e sunnaji ɗin e neediji ɗi yayno assalamu aleykum si innama assalamu aleykum ansariyankoɓe ɓe arnoɓe hiwri ne laatno julde ɓe ɓantiri ni jungo ngon kaɓe tami juɗɗen ɗon ɓe ɓanti jungo ngon hino sella ma ɗum acca ha salmina on sayno rutta salminago ngon ko waɗɗa wo e muɗum hayɗi ɗiɗon hiɗi sella وأخيرا أن يسلم على النائم بصوت منخفض نسل كرساناجي يتوي قد هره مداني لإن تامو السلام عليكم كن هراتونار هيتو هيوتا مجيمو حكيكو تاوتا سلمنانو هنكو جوكي براجي هرايكو يا هيورمو أنكري هرايكو ديدو وني نيديجي سناجي هراي سلمنانو وأخيرا أن يسلم قبل الاستئذان للدخول أي أن يقول السلام عليكم أدخل هراي قد غاي مهاني سلمنغول كدي كو أدي أو ناتغول في هون وينا سلمني بهذا جيني أولاندو بكاريستاي هراي موابي ناتغول نبي نيوي مو يوناتو أون سينو هراي أوناتا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد صفة السلام لما خلق الله آدم عليه السلام قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك به فإنها تهيتك وتهية ذريتك. فقال آدم عليه السلام السلام عليكم
فأجابت الملائكة السلام عليك ورحمة الله فزادوه. قال صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 درجة. ɓawa yeddi allah subhanahu wa taala joni noon ko honno salminirte ɓay allah subhanahu wa taala on takki annabi adam o yawno o innuno adam yo yaw o hiwroɗa dental malaika tawi ɓen hiɓe jooɗi o ari o inni ɓe honno assalamu aleykum o salmini ɓe ha ɓe geyni allah inni wono ɓe ruttirma ɗum ɗo wo ko salminago ma ange zurriya ma on fon ila yawmil qiyama ɓe inni assalamu aleyka wa rahmatullahi ɓe ɓeydanimo ɗum ɗo nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maki noon si goɗɗo inni goɗɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu haray ɓe mari 30 daraja baraji ko ɗum woni darjaji 30 haray assalamu aleykum on ton ko darjaji 10 assalamu aleykum wa rahmatullahi on woni darjaji 9 assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu woni darjaji 30 joni noon hakkude darja goto e darja kama bayna samai wal ard no way wano hakkude leydi nin e kammu ngon haray ko ɗum ɗo woni hakkude majji si goɗɗo ɓurdoyima darja goto ko ɗum woni degré hu gotum point goto haray o ɓurdirima no hakkude leydi ndin noon ɓurdiri hakkude leydi ndin e kammu ngun no woɗɗori noon haray ko noon kay woni ko ɓurdirɗo wa akhiran istihbabul musafaha no yiɗa kadi yon salmodir juuɗe moɗon ɗon ɗiɗɗe jogodira har naynugol tuma assalamu aleykum feƴƴa ɗo istihbab nal mustahabbat an tusafihahu ida kana rajulan bi rajulin istihbabul musafaha yiɗede salmonire ngol harana ko wona waɗede fewndo hara ko botinirgol li qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam ma min muslimayni wal hadis rawahu abu dawud ma min muslimayni yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa wo ala wo e julɓe ɗiɗo fottayɓe ɓe salmodira ɓe jogodira juuɗe maɓɓe ɗen ɗiɗo juuɗe maɓɓe ɗen ɗiɗi sina bakkatuji maɓɓe ɗin foppo yafama haray ko adi ɓe sertude ɗon mi torki allah subhanahu wa taala wata yaltuɗo sina haray fo meɗen kadi bakkatuji meɗen ɗin yafama أقول قولي هذا واستغفر لي فاستغفر إنه الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أذكركم وأنسى وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون به إلى الجنة وأبذل في نار جهنم. ولا ننسى إن شاء الله أن نشكر جميع الحاضرين وخاصة الذين يساهمون صباحا ومساء ليلا ونهارا في الإنفاق لمساعدة هذا البيت فإنها بيت من بيوت الله إن شاء الله. جزاكم الله عنا وللإسلام خير الجزاء وجعله في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة لا تنسوا قول الله تعالى وما تقدموا لأنفسكم أي شيء قدمته لنفسك تجده عند الله يوم القيامة ليوم تسخس فيه الأبصار مهطئين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. حاول كل المحاولات أن تقدم لنفسك قبل أن تقدم وجزاكم الله خيرا وأقم الصلاة. LAAWOL KISAL ko LAAWOL peewal e ɓantal.